Fis-27 ta' Ġunju se ssir it-tieni edizzjoni tal-ballu tal-President f'Għawdex b'Riss il-Malta Community Chest Fund. Għal darb'oħra dan il-ballu se jsir fil-Ġgantija. Waqt li nediet il-ballu l-President ta' Malta Marie-Louise fi Dritt kif dan se jsir għaliex it-tempji tal-Ġgantija mhumiex biss ġawra unika f'Għawdex iżda wkoll post uniku fid-dinja. Il-President spjegat kif il-Malta Community Chest Fund qed tkompli tissielet għaliex trid tibqa' tajn kemm tiflaħ lil Maltin u Għawċin li qed jiġu bżonn it-terapija barra minn Malta. Qalet li l-Malta Community Chest Fund qed tħallas €250,000 fix-xahar fi ħtiġijiet tal-pazjenti. Iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Ballu tal-President Daniel De Petri Testa Ferrata sar li dan il-ballu jisservi wkoll ta' opportunità sabiħa turisti li jżuru pajjiżna f'dan iż-żmien tas-sena. Jiena żgur illi The President's Ball li issa saret sinonima mal-Ġgantija hawnhekk ġewwa Għawdex issir ukoll parti integrali mill-kalendarju soċjali tagħna l-Maltin u l-Għawċin illi mhux biss nattiraw lil min jiġi mill-pajjiż tagħna imma wkoll nattiraw nies minn barra